Iyang o Kasilelia. Program and weeket na legislature prang lugog bragan. O nan believe salmatrail program and kapese pentatok. Puitan tatong kan. Makin kaun na sang ni option speaker and legislature case agan Wayne Ponpe. Ria Monpe wen out of an wrong bukat. Ayaban konang melel. Yen patrawan tiang ko yai tungal sakratan sakramalan wawan Ponpe yu. Kay punipan kubran kala brakso kon Ponpe yu. Wawlapan kubran nan kan ko. Wan kilikan nanalak nan kani ko wan kilang way palikan chorus wan ke kapna karyao son ko pong labalabo yang umi son ko pong kan wan ke speaker o chowegan chorus and pinin ko kusan at case kan wain Ponpe wan ke kaunen way kan silaban momot so kan way tungal wow choror ong tron Ponpe yunsak nan samotai program and week watch child ban gatin mamangi pene Autaban Puitan tatongkan and Chivanakosan Tikasilipak, ab melelo naran kare sa kriyaw, o bilaran Puitan tatok trekan. Speaker the Honorable House and Lambert, Patron Langata Wilamalam, and kare sa kriyaw and ran Nicolok Isak Palimensang. Murin Lolo, Woluguran Maran Wulyapekan, legislature Kaisak Aptolang, Nan Kosantikan and ran, o aleta takamanala standing up the report Limau, o kapantela ta kapurela rikamit eo standing on the report kan malal ta yeme yang age kayu standing on the report nambe bugiriesa kisula banyal riesak kaptalong sang committee NJN ko Senator Jack Harris Patagonia chairman o itan legislature resolution number paisa kuno banyal riesak legislature aleta report o biltola aleta LR paisa kuno banyal riesak Nakaptalong sang uliabakan and Wayne Matalanim. Yemet me ban kasaleta kubra nemolu me Ponpe katin sabulmanki patskiyang benene o Wayne Matalanim ong ni Poland delayed Carpet Ebel wasalabala bisipaw nan margen Wayne Matalanim. Standing come the report nambe ebri isak walu labnial riisak pilkaptalong sang committee and chayan ko Pan Kawai dan Chairman Harris o itan legislature resolution number paisa kisula binial reisak mebil kaptalong sang Wulyabakan and Wayne Matalanim Senator Sheldon Chinet Senator Ricky Carl Senator Nelbert A. Perez Senator Hudson Abram o elarwet yeme kasaleta kapanglap me Ponpe ab melel Wayne Matalanim sabulmanki chungalenki buegi sapultan Tenentian, Karyak, Limmen, and Nanmarkian Wayne Matalanim, Wasalabalab, Isipaw, His Majesty Herbert Lawrence Ebel. Kasilu standing on the report ng Beburi Sektual Evanial Reisak, Kaptalong Sang Kamdi Warabatskan and Moni, Chayanko o Rosan Mao, Senator Sadra Loyola, Jack Harris o Sheldon Chinet, Patagonia Chairman, o itan kaumutan ko sunod ng Beburi Isak limaw labanyal reisak. Kaumutawat lima ban wakatala o kalawdela 1% maganda to kung max pay, sang percent silisak, ong percent wanisak, ong right chun tatong kan maganda tong overtime, the differential pay. Legislature biltawlaw kamanala kaumatan ko sunod Beburi Isak limaw labanyal reisak, ong niwatawat kayo. Standing kabayo, standing on the board ng Begus Lisak Labanyal Reisak, Kaptalong Sang Kamdian Chayan ko, o itan legislature resolutions Lisak Tuwaw Labanyal Reisak, mawawag ang mamataan o kataglakay, ong permanent rules, ong legislature kaisak. Kamamutaan o kataglalaut kan, nasansan na report, yeme ang agik kayo, katrotrolan kamtikan sang isu ong isak, karyaw, o kataglaan May session, enut uyawan an June kasilu wakatagala o kapuko chairperson ong non-committee and chorus amelelong mepit karorong and budget kapayo wakatagala ong uyapan floor amendment o kalamaw wakatagala ong uyapan suspend raili titakan enter choror besang the choror rasang alaldan report o kamanaman ini ititakan. Legislature aleta standing on the report ng Begus Lisak Labanyal Reisak
o kapantela kamanaman LR silisak tuwa oleh nial reisak poin kak moiteng member kan anso mau an kak pureng chep mau kamatan ugateglakan makamamata na LR silisak tuwa oleh nial reisak o kalemau standing committee board nambe buslisak ke oleh nial reisak makaptalang sang Committee Resources and Development o itanaw daban floor motion iu makaptalang sang Senator Stevenson Joseph makabuka committee and kak trekata Aurora koros mawiwiyaw nan pon bayan sawat. Report kasaleda man sawat stretching asa kayo me active tawiwiyawi nan pon bay. Report pili kasaleda sawat ar trotro me petata ragdan poy kan makasandiyan kinwiyawi sang ni sangan tatok bukat me soto wiyawi. O kamti ka wait legislature and kak purang check sabal kusannet makasani di aurora poyan kak Kosanti pargiyu mebangka kapali ananen kairtakan o bilapolpen kapikupik kasampal pukat. Legislature aleta kawait and standing committee report number ipgri isak pa yulabnial reisak makawait so kamanaman ni titan kabinam Mr. Jackson Joseph Onan Price Control Commission. Puigi dita asoy kidita wat yeme aleta committee kawait non-report legislature enter kamanay tita Joseph. Kamokitin betre kriyaw kan makaptulong wala alta. Kayo kaptulong sang Senator Nelbet Perez po legislature and kak patroyang non-betrek pen public land sakan non-wain matalanim. Ong niya belpen wasapukat mere long aramasakan non-wain matalanim. Kamokita lalta ukap kolang kamdian sa. O karyaw kaptulong sang Senator Stevenson Joseph po kamiti ko na ang kak trekata tatawagan aroryo mawiwiyawiawak panan winu maso sayrata wasapat kasampaliyo kamakita lalta o kapkolang kamti kanan sap o cheyan ko. Cheban ako santi ko silbak kamaldi o ban pureng trela niyan so may speaker ban pureng akar. Ni October yaw bari katriyesek Speaker, the Honorable Ausenti Lambert, Pachawan Qatar, Main Kabeseo, Ong, the Honorable Chincher P. Mida, Chairperson, Board of Directors, Punbi Environmental Protection Agency, Non-Colonia, Howe Pachawan, Main Chairperson Mita. Anso kay me Pachalar, Ole Latoran Pukat, Miemagan Kalalabak Ray to one permit, Makumail Kin Pachawanta, Ong Aramaso business kan Magan Netchkila Monge, the take out ab meleli rail kan makin netgila chamonge the take out nan school kan me patro arail wasakan tamaragan patro wanong ye ikak we karabamao kan meleta arail kasale kita ireakan nan kosandian the talk the regulation makmai board of directors kan uyata o kamanala aramaso business chorus me Uya, songan tatawagan business and natchilang mga te take out, koros anane and pine permit me point and mimi ni one chalay buki. Nanay chungal kasawan janagirawat, maya parak, ikamelele me wawat, ainen and poilawat ong riles, songan puingwat. Kitayal sotra kakan kaparak pane, songan puingwat ong rail aramaso business kan makin uya, songan mogitan business watch. Ni patapat ranakan koros. Sangan buinuat ye chanso maragan natchkila mga te take out ye anson kamal the recess o anson kamal in mga insowas ong rail serien school kan. Nintuan emen rail le kusaya natchen palilaw ten anso nan ran in school kan makan changamao wan ray lan anso makan natchkila mga te take out kan ye minute isak lemao. Imen batawan pagita pan kumailan pureng cek sabali irawat. Melel irayakan mesan salata. Ele eu sangan poi choror kak kasanti poi nabali sangan puinwat. Tame batawan aledi sang rail me poi me kumail ken patawanta e pagriyaw laut sang tamaragan pine kiyang business license ong way the municipal office kan o yellow card me public health ken patawanta.
Kalangan o ni Wow, Ausanti Lambert, Speaker, legislature Kaisak Wayne Bonbay, o Pelia da Gabian Siluk Set, Pilpagatariang Kabinan Wayne Bonbay, Trawagan legislature Kaisak, Member, Board of Directors and EPA, o Executive Officer and EPA. Omangi the way me wasa na lukan donal melichok potapot tenibato one way crosswalk stosa koros metangachang wasabukat utan bananane and uti pa aramasakan rankak kotre alpukat sangan wasabukat kalat pacho nan wotpesang kan the intersection kan wasa kaine na imon school o imon sarawi kan tebli wasa kan makapako na naramas kalap kuyawiye mail magan gatin changa waran nansap akan the driver kan mail kanaya nga mail changa chang nansangan wasa bukat pok mail ter luyang kabalen toko di aramas kumangi the wewe ga menatin sap nan Wayne Bonbay so moy pasanan kusunna den Wayne Bonbay Kajiji ke menatin sab kakwiyawi apuin en ko kusunnat dan wi bagonan Bonbay banananen kawata kusunnat meban moira tanatin sab. Saikindra kusunnat ew mewiyawi ta ong ni rawat. Komangi te wewe ke me land lease agreement te inawan ta tong kisab. Me sotre kasaleda yawan anso te iraben ta tong kisab nan Wayne Bonbay soto muy. Metro ya ruas o kaya kailangan sabon matayil pasan and kusunnat and wibagan and Bonbay. Komangi tabluwewe ke may inawan tatong isa the land lease agreement nan pungan mesabon kisabo o memen tatong kisabo sa truka kan ray-raysang sonpar riyesak limaw nan Wayne Bonbay. Kokodan kusunnat tre magakmoy tata land lease agreement te inawan tatong kisab meban ray-raysang sonpar riyesak limaw. Komangi the wewe ke mesangan misin o tibuso 1 pound o sa songgoros magan kasaleta poinan tibuso o sabis ka na naramas kin pain utan ananen petrek kanene ta inspected o kasaleta me misin o tibuso bukat mau o tatok ni pung te certified na narain sompung silu koros kusannad wa jamiye poen katete ni melel metama kom kin pain Epong o melel, potatagan misin o tubusobukat kin pilkak sabong alagay pa. Misin o tubusobukat metuwete tama kin tatok wasan na chigilakas, karisin, diesel, wasan market kan o bilstowa kan o wasatay kan. Mesangan misin da tubusobukat kin tatokye. Kumpirmangi tawewege mekusunat soto moite ang aramas Mesabon kita cumalan ke business and tatong ke te kasale ta advertise poi eu mesotre par yang utan poin and dubso poin song and pitri te ka poi so net kan o kareta rail panyangi ran point dubso inangi ran point dubso met we have business kan and kasale ta te advertise utan pan poi mekilgilel pon dubso Takakain ito gusto niyan suma kompan point ren kasero o en bilka kamelale yung kong message me patoremui kakan point ta gusto. Kumangi WWE ka nagkayawan presidential debate nan pungan President Donald Trump o former Vice President Joe Biden me uya candidate in President and Wayne America we are o imsaklar ayo September silisek pariya katriyesek retrail o rerail ni riyesek tuaw o usus kasandir and we have in November silu pariya katriyesek Irail semen kan magniyang kasawi o chanag debate Taya ako pong benekan makin we have nan sangan tatok metuwe jamet sang mas ko koto Irail ko siya metene debate watch Ikayon debate and President and Wayne America me inin liselibum. Morang-orang uben allowed and matamataw me sotro pungo melel. Kasar suwati o kanamanak ong Wayne America mon balyarail kanan sampa u.
Chris Wallace me uya moderator the zone katanga tipid watch. Ebiluya kalalabangkan okin song anso chorus and kin kamalaylay o chanagita dog watch. Uya all intant o kaiten mamanamen nan song and the dog metuajamet. All minutes sola achungal koyak and nan debate watch when kamalaylay ira met debate kan te agumung pene puegi ira riemenoken uyagin treyu kosokosai anso tregis abmelel President Trump bagalap uyamet Mia anso me Vice President Biden patrowan ong all minutes and kap chuguti te kibene etungala pilmia anso mebil patrowan me I mangamen te soto patrowan tame kuskusiya o yemet irekan mekoneng en san salong kubramail nan weekend wrong wat mail katin sabali program wat ong nianso kan meban patrodo kalangan o kasilelie